Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Office Jonga District School Education Officer ka Riboy District Lembat ka District Project Coordinator SSA SE Jonga Riboy District daga jing sarong bat jing kemen kilayo ban penkup borom ni ka Hebrid Napi Sabet Daisy Imli ka barang syong ka kelas 9 ha berwa RMSA Secondary School Sumer. Ikan jing penkup borom la penlong ha office terikam jong ka DSEO hanong po. Kajing sya penkup borom jong ka Hebrid Napi Sabet kade hadin kajing la jong ka ban yo ka kardan ka baar ha kajing yakop jing kintip lani ka quiz competition ka balawan ban yashim benta da kum baar lak ngut ki khna school na keleng jong ka ri India bat yo ru ban yashim benta ka young scientist program bat la ban shna yo rocket nakaliang kakong Paidolin Lingdo nong like DSEO Riboy District kalaya tho bagani kajing penkup borom kadai hadin kajing like yashim benta jong ka Hebrid ha kajing yakop jing kintip bat yo ka kerdan ka baar bat ru ban yo pat ban like yashim benta saha ka young scientist program bat la ban shna yu rocket kabalong ka nam bat ka borom ka bakrao kakong Paidolin Lingdo nong like kala airu kajing kitbok kitruang ya ka Hebrid Napi Sabet Daisy Imli kabanang la ban 3 minute bah kajing puli jongka pat kermen ru bakan sala ban longkum ka way ni ki scientist bakrao jongka ri mat kajat benreu jongi kala ai kubrai kerpang ru igino hikai kibra treshitom ban penslor ya ka Hebrid Napi Sabet Daisy Imli ban yat syakmat hakum gini kijat program habayo pat banyak keren bat ka Hebrid Napi Sabet Daisy Imli kala penpau yo kijing sukumen bana pedeng ki arlak mut ki kena pule jong keri kala syak jit syak ketika young scientist program bat penpau ru nalade shimet hi bakam kwa asatya ban long scientist Henry ka kwa ban long kum ko officer jong ki Indian Administrative Service hadin habud. Today, kalong ka Napi Sabet Imli, but mission class 9, ka school janga kalong, Berwa RMSA Secondary School Sumer. Ko lingba jang ka Bharti Foundation, Miss Dayu, idan iwe ina hikai, bala awan stage ka school jangi, bila introduce ikan ka program, but nang ta, napadeng arlak malayo select ikani, nasya select ikan ka program, but mala ngi hab lit chatay but ngi hab saat tayo but kila hikai ro yang ngi kumno shwaban schnai rocket kila hikai fya yang ngi nangta kita ay rocket but ngi hab shna paan simenga ban schnai rocket hantu kidan bun kina hikai ro kibala guide ngi kila bu kina hikai ban guide nangta ladangim nang rocket ban schnai ro kila dan nang guide nangta namdan ka jingtu ban lang scientist Amang ngam kwa reban lang scientist. Lahir ada kani gajing pilih ngakwa balang IS. Kalau tiba ada kita nak kena kasap bakidan kimdi ban buri kidi ban pi bat kidi ban bu itu kasap jengki hakmat bat kenang bakin ini itu kasap jengki bakin boy besok perang bat kimdi ban lanti. Ayu ayu belai bok dia kini kanan pemila ban penkup buram Iwe ni ki kena kiba wandra yang enam keburam kiba liasim benta bahagian ni ka Young Scientist Program. Dari nak ni ka down ba office minta resmi ni ai ki moment tu ye i kum kadak kajing buram ye i na ka benta kajing le sitom kajung i ban boys ni ka thong med la job ya ka nikong ya ka quiz competition kapedeng jong arlak ut ki student abro kari India bat ilawan ba ta bat ila yo susu manang participate ya kan ya ka young scientist program bat ilala ban china yung new rocket bat ni kitbok kiduyang ni i ba inang leminat haki kwat kisla But by insa hakaway kisni insa long isan des iba crown jong kari but kajat pedriu jemi. The I kublero ikinong kai kibalaya tresitom
nadai headmistress yang ke school boleh pencelur ini kena banyak cakman banisim benda hari ini ki online program bagi ki program ki ba ki yola ya ke banisim benda kendiak cepangan ni ka MSA berwa dan tu sedang ya ka mencam senam but kelak kiu sebun but instrument ya kini ki MSA ki badan hakani ka Ripoy district ki jomni kawai hidin kawai ki ya kiu but lanang ya Roy haka enrollment but haki wei jin pas ro so kumlei sebun blame ku ini kena untuk ku ini ke school untuk kulang ini baru penginang ya buat ikia boleh sebut